Tananga le pulenu wa ta wai e whaita wafe maafe tangata o loo fuafua e awai i lea savali. O loo talitaria la pe tau nuu pe le ai pe auri atu le vai safou. Mai le atu alapi, waria e papolenga i atunu o le atu alapi, e whaatatau i se tūlanga whaaleanga ina o le sio manga, po o ni oso wha inga fo i ono a awhiai pe a whai, e oso wha i Israelu po o Amerika no fuanga niukilia i Iran, i le Persian Gulf. I Oman, wa liputia mai le whipasia i solo fe au wha wirelessi runga o apps, ma whesota inga wha ona pone i e whaatatau i wha matalanga, i ngā yo inga e au na whai pe a whai, ai a awhia i se whaalawe tau niukiria. O whaatunuina tangata i sa iri no fuanga saunga le mū ma tā punipuni, ma le ini wha malama, ta pē ea malulu pe a whai ai a awhia. I le atunu o Bahrain e tolu sa fururua shelters po no fuanga o saunia, mō taimio ni whaalawe tupu whaafuasei, ma ua whaata i tai fo i le whaongai na o sailini i taimie mana o miai. Mōri mautanga ta alapi, wa matua si i tia lava le popolenga i o lātou atunu o ono o le bevesi o loo tūrai mai. O loo riputia o le no fuanga e tasia Iran, o loo riputia le iei o malusianga wha niukiria, e pushana, ma e latala tātu inisi o lau mua o atunu o loo ta ua o allies o Amerika, na i lo le lau mua o Tehran. Ta o fo istasi tangata anu o Dubai, o popole tangata uma mai le te tau na tu ma maina le bevesi, o loo tūrai mai le wā o Israelu, ma Iran. I New Zealand, le so o whaamanatua le matariki i Aotearoa, ma o se aso malolo mo le atunu ato lo o wha autūr tau sangarei, matariki mapuanga, o se whetu e te le so na tāua i tū manga, a le tele o iwi, a mai se lava i wha i tū e pe o taranaki, o Wanganui, ma vaenga o Northland. Whai mai o le whetu lea, e wa aia le amatamatanga o le tau malulu le tū sa sae o le atunuu. Mai teleport kalame wo whaataunuina i le so i vaenga ese o le atunu mo le whaamanatuina o se tasile nei o aso tāua o le tausanga whaua maoli le lātou fo i whaawingaina ma o le whaile nei o tausanga tano nā loa ia le avea maso malo loi le atunu i tausanga taitasi. Ma le tala muli wa whailoi li pote le Radio New Zealand i le so se tamaita i Samoa le isi o lo polokai i Israelu i le mai au ni awa onga sa awa iai ma whaale au ngai naila na whainga malanga na fuafua e tuetari wa i Samoa o na o le whetawinga i le vau Israelu ma Iran. Whai mai li pote le tamaita i o Polino o pale ba ai mai tufu i opa wa mai ala na porkalame whaale awa onga sa awa iai mo le se fulu masina i Israelu i mata upu tau whaatoanga Agricultural Research and Innovation. Na ia whaeloa se whaatanuanga ma le Samoa Observer, le tūlanga o iei le bevesi o tūra i mai lei tua le rarangi, a o loo tatalo pea i le atua mo lana puipuinga i ateia a o iei Israelu. Pai mai le ripoti o Paulino e whaingadwenga i le Stros i Samoa, ma o loo tādia pea nei so nā wanoa e toi fo iei lo tātua tunuu, pe a mātalane whaingamalanga o loo tāo fia i le teminei. Tala ia le Radio Samoa mo le nei aspareile, ia manuia tele le whae unga le vaiaso, pa soi foi. Radio Samoa. Taslima Ivatomu. Got relatives visiting New Zealand? Don't let their travel emergencies become your problem. With Southern Cross Travel Insurance for non-residents, they're covered, with assistance available 24/7. Get a quote now at scti.co.nz. Auckland's given me so much. Now it's my turn to give back. This place matters to me. That's why I'm standing. I want to make a difference in my community, so I'm putting my name forward. I'm tired of watching from the sidelines, so I'm stepping up. Ever thought about stepping up for your community? Now's your chance to stand in the Auckland local elections. Visit voteauckland.co.nz to learn more. Le Little Feet Childcare. Tatala i le aso ngafua a nga i le aso whareile mai le fitu i le tae au, a nga i le ono i le afiafi. Maua le avanoa o le pepe whatu a whanau, a nga i le 5 tausanga e a onga ai. E lua se fulu i tūla, e a onga i le tamaititi 3 tausanga a nga i lunga, e a unoa ma se totongi. E mawhai o na piki lo walo i le tae au, matoi mo moli i le fale i le afiafi. Maua fua le lunch i aso uma. Talia wins quotes.
Fasota iloa la walo i le Little Feet Childcare, Luas Fuluono, Yates Road, Mangere East. Telefoni o iwa, 255 55 luaono. O iwa, 255 55 luaono. Sunga o whenga whakao elo ka wale fō maunga Max Ila. Senga o ka amilo i au kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau ka wale. A ole me Pico City. E ngā le lua lima ka aladwa i aso le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te maua i ta wale ma pau tau ngōwhia i a New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren Up Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta wale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Samoa le nu'u o te nofo ai Pe wha pe whea na ngalo atu o i le ai Samoa o le penina o te fia i ai O solela susulu mai ma o mana ai La Samoa le nu'u o te nofo ai E wha pe whea na ngalo atu o i le ai Samoa o le penina o te fia i ai Hangi mai se matani se momoli atu ai Lo ua fai la Samoa matalasi Angi mai se matani Te momoli atu ai Lo fai la Samoa matalasi E a talo lama le po ia mawalunga o le whaafonga tāpuai Ale atulu pele Samoa e le ngata i Aukilani New Zealand nei male atulu atua o Aotearoa. Ia, ai whapena fo i tawha e fio le lanurangi o lo mai moa ia ma tapua i mai ai le pa ia mawalunga o le atunu. O la oikia le lena whai andei le tai au. Whapea i se umanu. Ia, ai o le au le usu mai. Ai le idoa. Le aso malolo. Yo abela foi le fale ai le tuatu lo lunga ma sau e fa au le tutua i le fa fonga tapua i le atunu. Ma lo so fu bia. Happy Matariki Day. O le aso o le tausanga fou le tangata maoli ma tangata whenua. Ya, avatu le fa malo ma le fa tai i le onanga ma le tutua a le telenga ya fonga bua ia po o le tofa fo i ia se umanu Francis Ioane maua le lei teitei ai i ma fonga mua. Ta pea ai o le a whaikau aso o le whale. Ia ma whaise se mawhana fo le se tasi ai le loa. Ia tate o mai whaatasi ai whaile ta ngā luenga ma le tautua whaawau i le atunu. Whapoiboi o lo maruia oe, whapoponga fo i o le tātou pora kalambe. O na uanga Gagaifo Faiva. Ia le ngi Faiva le kokere. Ai ele o nei lai New Zealand. A o isi tafa o le lalulangi. E au fi ai ma Samoa. Ia maso se atunu o le lalulangi. Wa e la tautele o whaamanda tuina. Ma whaelonga ina ia le tausanga fou. A le malo New Zealand ma tangata whenua. Na o New Zealand lava. Ia e whaaftai nei fo ia so malo wa e le tofa. I le whainga malo, ma lea whainga malo, i lea tausanga, ina ia wha mamaluina.
Ia le aso whaapitoa mō tangata o le ele o i lātou o maa ele fulia o tangata whenua o le ele o Aotearoa. Whaamai moi fwoi Samoa mia lo tai au i le ala usu e malolo. E ala usu e malolo. A iei tangata lai ngā lulu e pia lawa le taimi le nei. Mai se i lātou le au ave pasi, au ave loli. Yo amana tua fo ele fe o loli le a ai le si pito nuu e whaalango mai le au ave loli. Au ave taxi, ave pasi, ave loli, ave upa, ia maso o sa kua ngā ka vale anga ke whelua ia mo si o wāsai, ta mo solo ave ta mai te whata whao, ia mawhaia le whatau e pei o na māsa ni hai. Alo le ngā luen, alo fo i, wa bele nei asu e malolo ia ma whapena fo i o na mawai ia se whasiringa malosi ina ia toe alousu fo i le asu atai au. Ia a lae maua le malosi, ia whatalofa whapitoa, ia le mwhailawa na tuua, ia le tūlanga lo iai, ia le vāna lofo mo lo tātou vātangata, i pa ia mamalu wha le malo, pa ia fo i mamalu wha le atunu, ia mawulunga se vi inga le tua. E momoli e ana au auna, e maise o le ainga sa le vi. Tu sa la po le aso malolo, ia au tātou i Samoa, ia lai fuki ale ngei ma le ngā. Ro whea ngai pēr mo tiu te mawhai wālo filima o le atunu, whapea nā fo i le whaamsinonga o le centuri o lo whaalongolongo, ma mai moa, ma mā tamata, ma whaatalitali, ma tāptapua i ei Samoa. I le tele o le mau ngasu o lo la langa i fo i lunga. I le tele la sa utala e whai i le whaamsinonga. Le ua mai ona o tō whaafonga fo i le tūlanga o le tananoanga. Ia ma le fesota inga fo i le fitalenga ia seumanu. Ia whapea fo i le tuafine, le fionga lilo mo iawa maina vai. Ia iawa enga fo i alu papa ia sautala. Ia ona o mea o lo tupu mai. Ai maise lava la. Ia le tūlanga o le vevela le o ia i nei ia tāpenanga o le whainga palota. Ia, si tātou wā ai ma mai tau, ma mata i tuina, vaenga ese, o whaatula i mai, e au ngā. Wā fo i whaatupu manatu, i amba whapea nā fo i o nā whaia i aise tātou tala. Ai matau tia le mea ua o nei i ai tātou a matatu ai whapea nā. E le matau tia o le mea ua o i ai i a le whai unga. Ua te enai ma lata mai tua pā o Yerusalema. Ia ma au pāo i Eriko, ia ma lea au. E le mea ua lima tolu. Ua tolu e whaamasino. Ia le unga o le whaamasinonga. Ai maise o le tangi, lea na whaulu, e tu le epa ma whantoe, o le teitai ma le sui teitai. Ma le vaenga whai o lātou umale na, le hero pipi. Ena ia a pili le unga o le whaamsinonga mawalunga la the Supreme Court. Lea na whaamalumaluai le fionga i le whaamsino sili. Ia sa tiu si mativa perese. Baba i lana whai unga. Lea le whai unga. E le soli tu la fono. Ia le fonga whtalai. The Speaker of the House was within his right to use and cast his vote. E o whai aku aila wadi ia. O le mea le nā o ta oto mai ai le unga le whaamsinonga mawalunga. The Supreme Court has spoken. O toi mai mau fo i isi tupe ko ki o hei ko. Whakak fo i koi koko maingu ko le kanga kai ngā. Ele se lau tala. Ai o ta lei mai nawa i lea sori nafi. Sa o tau musu o tuwai. O ana nafi leana lo tea ma au mai ai le unga le whaamsinonga. Whaamsinonga o tālo sanga a pili. Whe mai a. E le mawhai. Ona taliaina e le whaamsinonga o tālo sanga a pili le whinaunga leana watu nei. Whinaunga atu le epa. Ma whantoe.
la uofo. E soli tu la fono, le whaatino ino le palota, ale e fionga le whongwhtalai. Ke wai ka whiwhi ai ka whiwhi ai o kifa le whongwhtalai ma aka e ma a. Ai, atangi ai I Samoa, le mata ngā tele o lea mea o tūlai mai. Ia, ai, e ui o lea. Lea la ua, ta oto mai nei, ua ave ese le mea tau o le interim injunction sa iai al whamsin sili. Ina ia tau fia I ngā ruenga le whamsinonga, ma le pale mene, ai se ilo le mata upu lea. Wane, okai, ua mua, o taulangi le tūlanga, o le whea tofai o le nufo o le whongwhtalai. Ma watu ai I le itua tu le epa mele chapipi e fili mai e lātou le whongwhtalai. Ua tau si sila I le mamana, ma le mamala o mea te tupu. Avele o taulangi ia le whongwhtalai o lo au, taulangi ma le sui whongwhtalai, ia o lupe matasila. Ai na ufai atu I nei o whewai ma su e tupe I le tofingo le whongwhtalai. Tole, whawhewhea no tō woe whaile nā mea. Tau te le whiwhiwhi ma tau le maasi asi. E le I wha e ina atu ma malu. O le na fōa le whongwhtalai, ma le tofingo le whongwhtalai I a tau. O te matua I o uofo le minga. O le tau te wawa ai le meo o iai sa ufa matala tala vaenga o le tūla whono. Au ma le po o lako kua sa whai, kua skaki, kua kilo iai. O sa ulofa ia tulo malau iunga. I la ulava analysis le tilo le tūla whono whawai. E le ai ma se mea mawhai o na ave e sea ai le whongwhtalai. Le si mata upu le na. A o le mata upu lea. E le mawhai. O na lātou tau fia lea ia tau o le whongwhtalai. Ia, e whaatino ai ia lana pālota. E o lava e le whaatino ina o lana pālota. I seisi lava mata upu, tau tū la whono, lewa whaamadino mai ei. The Speaker is allowed by law and the Constitution to use his right and cast his vote, not only as a Speaker, when the votes are equal. Oi nā ma whai e fō na whaongala na pālonta. Ai ma whai fō I o na whaongala na pālonta. O se sui. O ia fō I o le whai pule o le pānemene. E ala ngā tau ai o na whai so na whirangalo. O lona sao fō I le nā. Mai lona I tū mālo. Leanga o ia na moli mai e lona I tū mālo. O le sao whangale nā o le tūmalo. O le momoli mai o le lātou sui whai pule. A o le tōwhinga na whae. O le tōwhinga wha le wha vai. So le, ka whiwhi ia. Whātalo whātu, mā lolo soi fuamuria I ātou tau o uso ma tō whawhine I lunga o le api o wholinga. Whapena fwoi ma le tātou YouTube channel. Mā lolo soi fuamuria whaftai I le tua. O lo maua pēr le avanora. Ya ai wale ka ua kua o le la ka ko fido ma ngai a walang o fakua ya se man aua e te wangi te o le sau ya ai faile lua tal no anga mal to fine ali no mai ba si o fa long ya au a fa pe mo suia o le nganga o le tua o te sau ya o sau a fa pe e fa pa ye o satan yo no bingo le o mai ya le na fa after ya tu alo le so fu mo bia ya tu to also mo tu fa fine tu fol tato por kalame share our program because this is an amazing outcome with the Court of Appeal ye fa msinonga o talo sanga apili wa toi fa fo ye Samoa ile mena sawai la le men sawai o le fa vai o fa msinonga fa nua ma swafa fa msinonga fo yo solnga tu la fono na ta pena mai fitu tau sanga ina ua mai ale tuto tasi Samoa lea na tatou fa o ngai nai le afi se lau valus fu bale tasi lea o tatou toi fo iai
Awa foi. O mea ia na pasia nei e le luas fulu. Pili ia tolu. E wha tū mati e ai ma tāwa vai ia lua ulu o le wha amsinonga. Ese le wha amsinonga whanua masuafa i le toe a iama i ai le wha amsinonga mawalunga. Po le wha amsinonga o soli ngā tula whono. Le toe a iama i le mele. Fai loa male wha amsinonga mawalunga. The land entitles court, high court, or court of appeal. Au le mea sa iai. E I le wha amsinonga whanua masuafa. Ai wha malu ai lunga. Le pulenga. Male pule wha tatau a le wha amsinonga mawalunga. Ona ta oto tuaile I lunga. O le wha amsinonga o apili matalu sanga toi loilo. Le ala nā, whawhetai ai. Ua le tāwa vāea. Ma lua ai ni ulu o le whaamsinonga pe ua vai le ngata fo le ululua. Ai lima o na lau Faiva. E se ala tua ngā whaavae na whaine iai mea tangata nei. Ai sila ma tanga I nei iai. Pea toe, nau. E o mai, e toi talepe fo le mea lea. Le no tau sila mo tau, vava aie. O le whaamsinonga e whaatupu ai masenga. O le whaamsinonga e masa ai le toto Samoa. E si I ai le taua. I tua oi o tangata. Lea ngai pele I tangata lātou mea sina o suafa mangafa o a inga whaapena fo I o lātou ele matua oi ua umana tā wawae matatosi. Whaalfonga whaalei Samoa le tā ua tele le mea lea. Ma o le sofo I o te avatua I le si o anava tau. Wa lera o te whaiatu. O te whaipona uma I anava tau a whai eise anava tau ele lei. Ai ia le tūlanga o mea le o malama I ai le atunu. Ai me o te mai si ufo le mimilo mai ele o iloa atu le atunu I le mea. Mos whate ta inga whawe ala. Le anava tau le la mai nei. La foi vaenga pui ai a tau o tangata. I me o pepe fau. Na tua foi no tala noa tua nafi. Wa mai le vaenga le o me o pepe fau. O le pepe fau whatu a whanau. E tasi le awhetala. O le pepe fau wa umon whaiona tui. E tasi le awhetala. Can you imagine then how many babies that will be produced throughout the country? Tusa o le polokalame leo whai le vanga lea. O le polokalame ina ia tupu ai le whaidu mera o le atunu umalona whaitau a whai. It's a population boost for Samoa with the numbers of people in the country. Taimi nei, masalo pena o le lua se lau, lua se furu wafe ia tangata Samoa. Iei po se lua se lau, oi lua se lau wafe ma lima se lau tangata mo na tupu. E ese I o mea o tatai e le vanga lea mawhauwhaunga o tangata. Rofo I tātou Samoa. Ioi, e tala o tātou mawhauwhau. Ma wawa ai pe o le ala le tua inga ai kia lea. Lea no whai atua naf. Ea, o le asui atoa I mafuafuanga o le a inga fuafua. Ioi. O le awha pena o nou tō wawa ai fo I la ia lea. I le meo le tele o tina mata mai tai. O le awhewha I mawhanau. Ai le inta ma. Ioi. Tausi tō tasi le tina. O nou tausi sile la ia lea. I le fia se lau pepe whananau. I le vai asu. Ioi. Awai le tō me whai le malo na controller wali. Ia la foi pepe ia. Wau tō se sila ia. O na whaamdia ina ila ia lea.
O ngari I fo le mana tua e iwa le se fulu masina o tau ave le pepe I le maitanga o le tina. A o le kope lau le mea le la whainga I wātu tātou tali he ai fo I le mea vai la vai le ke wawe kule a ka e se ko whinga fo tino ma ma e rolini Wafala le o tātou. Now the government has encouraged people to reproduce and having babies because there's an incentive there for them now. $1,000 a baby. But wait a minute. I will give you the curtail of this whole thing. Le mele o mal malama I le tunu. Na lava na toe whaalau mai e lato. Na lava na toe au mai. E lato. Le siu. Le ana matuami milo tua I le pi o ngale mea. Can you imagine a couple having 2 babies in 1 year? E manuia le lua afe, wafu la lua pepe moa le tausanga e tasi. Ka iongo ma singa mwhanga ki ngā wākura. Le wakuri I ilka mau ai ngora wari I ere mea oka o kai. Faiva le ai ma se papui pui o le tūlanga. O le tūlanga I le wawa ai I le saunga le mū ma le soifua malolo ina le lei. E le ngata I le pepe. Prematured, born babies. And what about their health? O le tele o le teimi o le nā pepe, e le atoa, the breathing system was not developed properly. E le whale mai lava yaso uma ma teimi uma se tau wha mānawa. E le na o le paunga le pepe, se mau pepe o le akala o mai fo le whale mai. Le soifua malolo ina o le pepe, ae ale tinale na le. Talo whai I le whai le ngau, tu lau le whaafonga le tunu. I le whai le ma le soe sa le pepe. Ngase soe sa le pepe. Talo whai. La tu I ei whapena le tino, o nai o tātou wāwhine, nai o tātou tua whawhine, o nai o tātou tina, matama I tai o le atunu ua atoa. E tā o oto mai pepe lesi tu, e tā o oto mai tina lesi tu. The pressure will be on the health sector, the Ministry of Health. Fale mai o le atu tumu. Aisea. O tau mam. Tau wawa ai e le matauti o mea uanga ia. Lua se lauta la. Ia le tangata iei o na mana onga whaapitoa ma mana onga tu mau. Lua se lauta la e to tongi iei le tangata I le masina. Nā te wa aia. O le mafou fonga o se mafou fonga le lei. Ioe. Ai o le whaatupe ina, ma le whaatino ina, ma le momoli ina mai, ma le kiliva ina mai. O le apolo keki. Let's call it a project. A baby factory project. O tau se sila e. A o nei lai na su e te tau na le stala le tangata lea the caregiver I le tangata mai po le tangata matua po le alam. A wā o le la whinau nei. E le ngā o e le kausia lo makua. O le kausia o malaf. A la e mana o mai e le matanga aluenga. A watu le ngō le tangata e tō tasi. E wha mawina ma le stala. This is the main caregiver. A wā le mea lai tūlai mai. E fe ai nai ai, ma fe te nai ai fo I le whanau o le matua, po le whanau o le toina. Ua tu I tasi, ma tu tasi le Faiva o pili I hapiri. E le to I aise si sau to so soni, faisa ngā ruenga le toina ma le matua le. Aisea, alu o I fai.
O enga le ngā umunga le skalo ngo o enga ke vai ko inga malo maku ia wala ia fa ngai mo mai lau lu se lau ka lai le masing olo no winga eli mas full ta lai le vai aso. Ali mas full ta lai le vai aso. Ia olo no winga. Pe valu ta lai le aso. Era politisi fo fitu ta lai le. Fitu tala ile aso. Yeah. Fitu la sunga fu fitu la afa tele la ile fitu fast fulu iva. Yeah. Tu sale na o limas fu tala ile. Fitu tala ile aso. Ete no fo ai ile ao mele po. Eva ai le to ina le langa o oele o le stalai. You are the main registered caregiver for this old man or our old grandmother. Le mena le la tu ele va ai lo ile social problems that will arise from this. Yeah, le tato wo lola ile a saudi si o le mea. O le si ua le mea, se ta tala pēr ma fafola pēr le whala I le tūlanga o tamaiti nei, o pepe fau nei. Awhi tā lai le pepe fau, awhi tā lai le pepe fau. Lono winga, e umana whanau mai le pepe, awhi tā la. E umalonto e whai le tui, awhi tā la. Fia la pepe ia e te mafo. Rava ai. Ia o tau se sira lai ai. Mea uma ia le ua whai nei. E na o le tau sanga mua la ua polo misi mai la. Ala ua mana wha lau ilo mai e. E whantoe. E le wha ua wina mo le 5 tau sanga o le paia inga. Na o le tau sanga mua la vai tu la I mai ai tu le epa malei cha pipi. Ka puta ilo I nā male mea le la. Ale, ploketi le tau tilo iei. Lim o le tasile miliona. Mo le 5 tausanga. Yala nā leo te whatuei. Let's look at this project and develop it and really dissect it into a number of issues. Leo pe o lo watu. Se lau pepe ia o tau nuu yo. Ei ai. I le whale mai whapito tamaiti I Samoa, ni a fo ni moenga se lau. O le a tau fia umai pepe I e whanau le teimea tasi. Se lau matina I le maternity ward. All at the same time. The pressure. Na ua whai whatalonga I vai le whaingau. Na ia tātou whanau male. Ma matua tafi e sea. Ia le porkalame le soifua malolo ina. O le a inga fuafua ina. Ora kalonga le mea. Wel kalie ta mam tina le whalongolongo. Mai talofa. I ta mam tina matua le tenu. O folofa to fo I mo o tau. Ya, wa vea fo le... Nei por kalambe o le Gagaifo I Faiva ia whapea foi Gagaifo Faiva ia male tano ava ma se awale mo waile tau kari ma ata ma whalongolongo I nei mea o lo tutupu mai le si la ia le nā Samoa ioe le au toi tau tino lava I la tau na ua umana mai nei mea na ole tau sanga mua lava e tu lai mai pe a fai e tu lai mai ai. Na o le tau sanga mua no tō wolo fo la ia lea. Ia e matua. E ngau I atua I ala ia lea mo le isi 5 tau sanga. Wai pea no fai atu. Ai wa whalonga mai la wali. O tala no atu le lua se lau se 10 miliona leo le a fai I tausanga uma. Ona tilo lola ia lea. I le impact o le mea,
it doesn't have a positive impact for some positive outcomes. Now, tilo tualisi tu, it's all negative. Tilo lisi tu, ele work, ele aunga. Ia le nala ia. Talo whai Samoa. Mawhau lelei. Tu na ia le mawhau mo le tō whaa. Pea no whai atu le lua vāsu taluai. Tau te sila i Samoa. O se whainga palota uinga ese le nei. Talu o nā, tūto tasi. Samoa malona tala whatsolopito. Ai le se se lau tala. Tau titi lava iwa se furu ma le 5% o mea uma au te whailo le whangatia o wale whafonga le atunu a o le tu tupu mene e tupu. E tupu. Nā tātou wō le whainga palota ua fia ni tau sanga o whai. E lei ase teimi ua misi ai i la o whai. Pau wale bea na sasi ai o le whainga palota le Amerika. Aisea. Le lo to misa Donald Trump ma Elon Musk. Fa mai Elon Musk le tangata milionea fo le o na le Starlink la fu avatu i Samoa. E o na ma le Tesla lele. E o ngā ma le AI le o le Artificial Intelligence. E matau tia Samoa. Awana i se tia le malu o le teitao. A tātou o mai fo i whamatala wā lenga o lele au mai le na vatau o le ale whatuatua i le atua Samoa ua tasi. Le au mai a ia le vaenga le sapu ei. E le au mai a le vaenga a tu mua mpule ma le lato fo Republican. O anu o whalongolonga atu le stasio na vatau o lau a le vaenga le na. A le tu mua mpule Republican Party. O lau whapea mai. O le me mua o lo na o sui. O le whaavai o Samoa. Nai lo o le tolu taspa ia. Ai alu ai le atua le tama, le atua le alo, le atua le ngang pa ia. Ma maria le tina pa ia. Mea nā lena o whaalongolongo o whaaltalanoa mai ai ia morio. Po le fionga ia fonti. Ia wha o popo iai le tina pa ia. Ia maria. Tu lou le whaafonga mai. Leo o whai tala tulanga lena o tilo iai. I se vaenga o le script ma le draft ma le whaatala no ina o fonti. Le tai o le pati lea lua tua i maasiata lea whale au po niu la vea. La tātou tilo nei i le toa tele tusala i la o mai tau iai. O le tufanga tupe le mele la whai nei i pāti wha au whai umane u tele whai atu i eisi e sao mai e le mea lea. Pe wha pea e lei o le pāti le ai. Pāti umalawa lea o le ata moe. Matau vai le i le whainga palota le nei. In one way or the other, money would be exchanged at some point. Pe loa, pe le loa, pe vavale ane ilunga mātangi ai se morianga, ia manitangi ave le whaamsinonga, it will happen. It will happen. E rei se mea lilo lelo. A o le mea lea o te vatua nei. Lea o te vatua nei. Wala ufisiri mai lau vanga i. Lau tau si sila foi lei. Lea la oe. E soli le upu lena o vatua nafi. Le motu ngā awhana o vatu le asua nafi. O Samoa o le atu nuu wa uma o na tofi e le o se atu nuu taliola. Lea le winga le upu lea o le taliola. E whaatali ai. E tō lima i le ngutu le mama ma le ipu vai. O fia ai Samoa. O fia feinu Samoa. O le tali e le ai. Ala le mea lea ua whai. Ua wha mata na nana Samoa. Wa whonga Samoa. Lea la o le a whai i le vai aso mua mua. Lau lima se lau tala.
Nanga le umu mai le ana vatau la wa tātou tala noa I ana vatau ia po le kola, le la kako in ko kola momo. Ia ana tātou o ila, ia le whai meo pēlenga o meo o ngase mo pēlenga o mariu matu malo mautu ngā mariu sui o le fono. Mafau le le Samoa. A mai foi le na bata o lisi banga tātou tala foi. O I e mawailo malmalama, o I e mawailo silafia. Ele o oe o e te ola I se nu utali ai, e te ola I se nu utali ola. E te whaatali I mai I le tautai. Se I toe tango, ini toe sangone o te toe I le muri o le ola e watu e te ai. Le ai, a le tofi lele o Samoa. Ona ele, lona whaasilo manga, ma lona si o manga e au, se I au mai ai le tua sibi e tau tai. I o ngā sami ma le moana sau lale. Wha murianga le nā le atua, le tofi le nā le atua, mo tu I nātu Samoa. Pea whaila e te ola whaalangolango, o le mea le nā le au, o ye le amatitiva le atunu. Au ngā tā whātūtū ngā tā le atunu. Ua whātari le whangsusu e mai. Ai le kaimi e mai e ule eisi. Ko le koe susu o pofi. Ko le susu o pofi. Watu ai whamai le lalu wingo le tala. O le pofi o le malo. O le susu o mea o tupe tufafua le ua whai. Aia. For one simple reason is to buy out yourself and your vote. Tasi lava. Tasi lava. Tasi lava le mafuanga. Ia. Ona alu leo le tautai mata pala. Ao lola tiute. Whaatonu fulau ai Samoa I lona tofi na mai le atua. Ale nau umana tofi Samoa pe ona o watu le aso nafi. Umana tofi Samoa. O lona tali tonunga. O le atua, le pitanga, male whawai. E le toi minoi. E whaatali I le langi ona manuia. Le whaakeusiano le nale wa uma. O na ifo iai Samoa ma ia tali e ina e a vea ma ta iala. E a vea ma whaavai papa o le atunu. Wa uma na tofi o na tupu. To tofi o na li sili. To tofi o na whale upolu. Whaata oto na ngafa ta oto le atunu. To tofi o na ainga tofi malae. Tofi Malta, Malawa. Tofi Taulangi. O lea nuu ma lea fio anga ma lea I tu malo. Wai lofe tu pula. E uliuli le moana, a wilo ala oia. Wa umana ta oto ao se ala o. Le pai tele le nao Samoa. O le tama, le whanau mai umana tofi. O le teine whanau mai umana tofi. Wa umana ta oto mai beana. E le tali yola Samoa. A ona tofi na. O lana tū ma le ana anga nuu, ma le anga I whanua. O na lau whanua ma ele. Mai le tua sivi se yo. I le sami. Mai le sami se yo I tua vau. Au vai o maunga, tumu maunga. O lea la le whaasino manga o Samoa. O lau tofi le nā. O lau whaasino manga le nā. E ngā lue iau ele. E ngā lue ina ia fua mai. O lea tina e ma le tofi le nā o Samoa. A fua mai o nā lea. Ona oli la ia lea. O le whaamrianga le nā le atua. I au lau ele. Ono ngā luenga au lima. O au taulanga nā.
ua ola ai tangata. Ai le o le susu o le povi a mai le malo e wha susu ai oi. Ma le mama talo, ma le mama whai, e wha tūlanga mai le vai matua se i o mai le tapu vai, turi vai, tau mai le awanga, e whawhanga li mai, matu ngutu i a te oi. O le a aunga tata, ma pa ie le atunu. You are not going to be spoiled, my dear beloved friends and families and my beloved fellow Samoans. No. Le tātou tofi le nā. Samoa ne I mata na nana o na mātitiva la ia lea. Ma whaatalitali mai ma whaamanga mai le ngutu. Tu lou le whaafonga le tunu e o atu e tu lima I le mama. La tu atu I, e ai le taimi, e le mawhai ai e le. E le malo, ona lātou whaau au, le whawhanga lima ina o Samoa, le tu ngutu ina, o le mama mai le lima I le ngutu, o le tunu. Tu lou le whaafonga le Samoa, but that's reality. That is reality. And then the tail, le siu, nā o le tausanga mua la vai tupu o le mea le nā. Pe a whai. E tu lai. Pe a whai. So think about it, my dear brothers and sisters. O tau ia. Whalongolongo mai mapaanga tō tino a savea, male atou. O e na, malama le lei. Ele ngangana whaperitania. And the common sense of this argument, it is your duty and your responsibility to share this program and share these thoughts with your parents, grandparents, whether here in New Zealand, and especially those in Samoa. But I love Mossad. I love for Bruce Singer. Carlina, oi, Corleone, le meulea. Ele se me ko ke fisiri mai fua ya Pepe, boilo. Lai ola le mako fale Pepe, ma ko Pepe factory. Ai le talofa o to uma Daisy ya Savai. My Lord, for Maria, for Tino Josefa, Erolini, Vaisingano, Yamale Tato Tama Matua, Yamasoe, Josefa, Talofatu, Tatama, Manuia, Oya, Mataui, Falilon Tino, I miss Otoma, Tabam Tina Matua. Otova Fonga Melon of Fatuene. E nai ta mam tina matua me se fo I le tulanga le o le caregiver. Yo wel to ina malo matu male la fano. So this is my eye. If you me nga me ole me kola e malo ale vai maringi e anena. Tau tele le tatu tele noa le mele na le la welo nei Samoa. Le si ule na uma fa pi mai. E mua la uma mai. Ona fa mai lo la ile. O si ula na is a time limitation to this project. O le a fai nei la wa fia se lau pepe mo le taimi e tas. Fia afe pepe o le tausanga. A le la kipi fa se le muku fa pe la le polo keki ma le kupe mo e pepe. O fa fele nga kausi ka makinge. Wale alu e foi mal kamala ko e fa ngalu. O le la ngalu e ai I le fa ngo pepe ai le alu so me se me fa fanga ka ya fanga I pepe. Ya le la le la mai ni whalongolongo mai o tina amata mai tai New Zealand ma Australia ma whea lawa no fo I Samoa. O po no fo I tunu I fafo.
Ya, le foi fai ala ko pepe. Ona oli na maitanga. Feo soi uma le valile ai fan na Samoa. Mo es ko ka ya fika la. Fe ko holiday ya mo ko ko o mai. Mali o be tupu mai ma. Ta on tato warning. Tala I tua. Ia mafau fongo tangata le ia man tua lai fai mai. Ere iloa professor me mo mai se kupe ai mafau fonga. O mafau fonga o fola sia le na. Ya vai le alu le kau fai paki ma fe ei ma ye ia paki. Ai uma lo sa lo mal tala na tua. Fuanga alu alu mamau. A leo ta watu ma fai lo atu. Ia. O le tausanga bumbu ta sia tausanga. E fai ele mea na le amatanga. Alo se pa fasaval. Ia. Ia fa pe fo I to o tandielu. Alo se fo Maria le sina te vai. Ia ko kali mai la ala fa fenga fai le. Kai. Alo ma fo. Toi. Ele mata upule ale fong of the like. I'm telling you, I could feel it. I could feel the resentment that Tulepa feels right now. He feels defeated. In the ua fire ina, il case lema le fong of the like. He feels helpless. Langa sa o nofo matilo le mata upule nei. Ona o le tā ua fo yo la whaasoa I le atunu. E manino e mala malamba. Samoa I lona whaavae. Whapea fo I upu whai o malo. Ia whatasi e ma le tula whono. Ma le whaavae lea. Papa o Samoa. O tose sila I le vaenga lima sifon ma le valu. Pui tasi. Whatasi e ma le vaenga selau ma le iwa pui tasi. O lo fina o tuai. Fono toe. Whapea fo I tula epa ma le HRPP. A wa o la ua tai o la tau umana. O la tau langona umana. O mea e whamelite tai o mea umafo na o lo manatu. Ia I le pati ma le vaenga whai ma le whawharitui. Ave le whamsinonga. Umana ave le whamsinonga ma walunga. A kako kolo mai ngā, koe ave le whamsinonga o pili. With the one intention at heart, we will beat the heck out of the speaker. And the cases that we are bringing from overseas, whether it's New Zealand or Australia, they have the expertise to handle this kind of court case and this kind of issue because it is a matter for the Constitution and it needed constitutional lawyers with the experience. Na mia lo ia whapitoa. Whapena fo I whamasino whapitoa tau le whawai. Pea no whai atu e le mita I sesi pe ai a o whanga solo le whamasinonga le nei. Whamasinonga mo mua. I le ave ina o le matau po le whonga whatalai. Me mua. O le tau mawhainga sua se mea le whawai e tuli e le whonga whatalai and remove him from his office as a speaker. Leva la tau na tatia, lua masina, tolu masina. Ai le mawhai, ai sea, e alu le po atoa o sa eni, masu eni, susu e luma susu e tua e la wali ia le mea. Le ai ma se vaenga le whaavae, o ta ua ai, le ala ngā tatau I lalo sina vaenga o se tūla whono, or a provision. E mawhai e ona la tau tulia le whonga whatalai. Mawhaatea le whonga whatalai. O le ala la le nā, o le mawhai, o na whauru o se la tau tanki.
Ai nā na taua, ai lei whaurua se tangi. Ai sea, fe. Pala ai a wafoi, e wawa ia tū. There's no provision in the Act or whatsoever in electing the Speaker of the House where it says that so and so, due to this bracket what, section what, article 4, le mea le tau le whaate ele whongwhtalai, a auto se sila la ieng. O le au le malo, o le au e whaatumutumu, e whaatino rau mea i ai, le atu nuu atoa. Ala ea mai tutonu o le whaavai. Au wala whaale tu la whono, e mawhai o na whaatea ma wha malolo ai le whionga i le amadu o le malo. Ai tau nuu mai i le whongwhtalai, e le se mea. Ona au mai la ia leo le malo si anga o le whionga i le amadu o le malo. E whaati e le tumuai ma tau au o le whionga i le whongwhtalai. A se ei foi le whongwhtalai tonu o le maota i lona na fuawai loa o ia foi o le sui. O le sui momoli o le whionga i le au mamalu o le malo. Nena leina o whaatu. E isa me wangalo i le whawai lea. Walai o na whai provisions matu la whono. E mawhai e o na whaatea le au le malo. Ai le mawhai o na whai se tu la whono e whaatea ai le whongwhtalai. E le ai. E le iei se mea na ngalo i o tātou mātua. E le iei se mea na ngalo i au ngā tamā o le whawai. A lana mai ai lava ina. O le tō whā mapo ma le tō whā maule nā. I au ngā tamā na lātou ta pena ina le whawai. Le ai asa mea na wha le tonu. Paenga fo i o le whawai le nā, o lea fo i e tā uai. A ta ape le paremene. Ai ai se malo whaauau ma se malo tausi mea mo se vai taimi se mai a lisi whai ngā pālota. E le turia fo le whongwhtalai, ma le sui whongwhtalai. E le whapeo o te fua peo na tā ue le sa whapito i awhia me. Aia, le anga o tō whinga wha le wha vai, e wha au pēra, ma le malo tausi, se ia tō i ai seisi paia inga fōu. Ona wha pēnā fōu le, a le fōu na tau o nei lava, e le wha msinonga, e sua se mea. E toli ai, i le whongwhtalai, ma le sui whongwhtalai, le tama le ainga le tai. Aisia. E le maua se mea. Muli le whawai. Nel nā leo o le anga dei. Pea na uwhai atu. Le whawai papa o le atunu. Samoa. A lea o tau mawhai a isi maengo le tautala. Tautala fau le nei. Ina ia. Soli vai. Ta lepe. Whea to whai. Ngaui ma whea to whai le ala. Ja, lena. Mea matau tia lena, le o tūlai mai nei. Te iloa e leo se kula eide inu ngofie. E o mantua fo i le tala le to ina. O tua olo. Le matua le whalenga fulu. Le plestene o senate. Ale malo to tuila. Vai atu sua ma vai whanua. Ai masa fo i lau fionga le. Kovana ma le lu tena kovana. Kovana sili ma le lu tena kovana ma. Ma le mamalu o maota e lua. Lea ua toe inua ia tule e poe le kule eidina ia paru. Ina vai taim. Au teimil nei le ua tātou ta alu a tātou a mata mua i meo anava tau. Ina ia mawhaio na manino malamlama. E tau nuu mai lo tae au le si anava tau o sesi vanga. Tātou se e fo i ai.
Ia whapena na whamatala. E o la wale whatutu i le tu Samoa utasi. Awa o le au mai se la to na vatau. Se i vanga na ai mea o tua na ai. I le whatau sanga ia na tu o mai. E wha uma. Ai pangale wale mawhai. Pau wale o le mea o tāvua ia te au. Ana nafi ma le so. Lua mea. O le amaingo o le siu o le anavatau lea ua whaango ne la whainko kolai le tunu. Ia male mele o le mea lea. Siu lea o mea pepe. O le aalo lea tunu. E tali tupe. Ma whai le atinae. O le ngaosi o ni pepe. Tātou o le pepe factory. Ia. O le alu ini atinae. E fua mai. Matua i ai ia le atunu. Ia. Ai maise. O le toe whafo ina. O le unga o le whamsinonga. O sui ei le whawai. Ma tafi e sea tu la fono o le whamsinonga. Luas fulu pili na tolu. Se manu e tau ai sa mua ka fe la pe ana au mai nei. E whaia ina le whonga whtalai. I le mata upu leo. Tout sila i ei sa mua i se mea mata utia. E o iai lala na o le to ai le tai. Ma malu pea le wholaunga a le atunu. I le va ai awa oi unga o whamsinonga oi unga na o le whainga palota. Tala sa o le tala le na. Leo e loa tune i. Nā mi o tonu le whaatino ina o le tiute mal matafa ioi o le whonga whtalai. Ina ia sui le tulafono. Lea ngai masaa le toto le atunu. Tulafono no whaiai. Lauli ia. Le poloketi o pepe le la whainei. Ea, oi. A foi le ma le te le tala pe a o maua le avanoa a le i o ina o i le fale fai palota e fai la wekis. Na oia ma le atua ma le ngang po ia. E tutu ina ma nofo i le taimi. Look at this. This whole intention is for the people who wants to hold and grasp back that power to their hands. Now tangata i o masani le o le pa o le o toi marina o nei. Ia toi fusi mau mai. Ma makwa i kikinga le ua o le malo si anga wha porkiki. Ma wha upwhai o malo. E whai ai le mea la tū te marina o ia. Samoa e te manuia i au ele. E te manuia i lo whaasino manga. E te manuia i atina e pe a ngalue puna wai. Ma whao ngā i e lo malos. E ola mai whaatoanga. Ma e tutupu le lei atina e. O le tupe a le palang. O le aikia ua whao ngā nei e Samoa o aikia palangi tuwha i le tupe ai whatau ai lau palota. E umi? E le umi. Le siu e pupu le siu. A o le si vaenga sili o na tau o le tau pule nei. O le a tapu ai lau ai a tau. O le whatau wina o lau palota. O le whaasese ina fo i leo lo mafau i le tupe. Ua le whao ngā le lei ai. Le whao tanga le lei. Ma lou mafau le lei. Ma lou manatu le lei. Ma lou lava mana onga fuati e ifo. Ma lou sao le tonga. E whaatino ai lau palota. I sesi pati po sesi fo i sui. E te manatu e te tau. Ona ave ei lau wha mua ma lau e kisi.
Aua te pālota le tangata langa o le mea ua moa mai ai. Aua te pālota le tangata ona o le mea ua fola mai. Aua te pālota i le tangata leanga i te lua masani lua toe a inga. E eila lua so o tanga i le ekalesia. So o tanga lava nei Samoa, ua matuane nefu atoa ai fetuna inga o mafaufaunga. Ma fete na i e fo ilangona. The conflict of interest is because of our relationships with each other. Whether it's a relative, a cousin, o stangata le ainga, o stangata o sotanga wha le tangata ua wha mua i teimi uma. Aia, sori pala. Ne whera ngainga na o sia, male tautonga, the oath of allegiance. The conflict of interest has taken the priority and has become the major priority rather than thinking of the oath of allegiance that you have already sworn by. Waumana e tauto ai. Wa siri lo alofa i tangata, ma lau pui o lo tino, ma lau so tanga wha le tangata, ai whaatua na i a te oe le tula whono, ma le ami o tonu o le atua. Ala le ua pisai nei. Leo o tātou ta pisai nei, ma o le mafua anga fo ele nā o le whaamsinunga leo lo whaia nei. Ona o le tali tonunga atua, wa ufi whaamanunga se, e nisi tangata, seisi tangata. O le matenga le nā, le whale le mawhai o le misi, e asa le Faiva, ai le asa le masalo. O le womoni foi, ma le uso o au ma le tua fine, oe ma le tua ngane oe, le upu le nā. Kinkiki le ngā le ka ua maa salo. Ai le tele au taimi e masalo mia a isa mea. E ua na whaalia e le atua le ami o tonu ma whaapupula i lalo le mu kinkingi o le la. O nā lea. Nā o le masiasi ma le mata ngā. Ia mea tu la i mai ai. La tato wo e tale pese lea. Sa iri lea manoa. Ia se whaise tala ma le tamaitai. O ati mai le tato whale ta vale. Le Henderson Cars. A o o he o le masina e tutasi te lei a i le sami a o a utatalo ua na o e lava le tali so o te le nisi sa o vala au lia ele imawai o so fia ua mutani ya oedia ole ua o filia sumata uilo Tali mo ita na ole atua ile langi na ole vale tali sunga no hama ole ole aila oso ufa moe sa o sa ili male filinga na o oea le tali mai lunga o fea sunga sa ea na o tau sese ie na mua mai ua tosi na mai sa o tau sasi ai au mai le tali mai le matai e le ai
Sa otoy sa ili Ise taunu unga Ona etele mea iila Aele auroma Ai sa au piki na maile afi Ole auromoni oi hani Se tu si mai alonima Se o te ofu ai ele talia ina ita Wa mutaya oi la ufili filinga Ele toi fa'awa rina Se talo sia ae tau lau Le fai poi poi nao e taua ia fa'avavau Wana o oe ilo ma fau fau Fia fai matina o sa ufanau Se tu si mai alonima Se o te ofu ai ele talia ina ita Wa mutaya oe la ufili filinga Ele toi fa'awa rina Se talo sia ae tau lau Le fai poi poi nao e taua ia fa'avavau Wana o oe ilo ma fau fau Fia fai matina o sa ufanau Fia fai matina o sa ufanau O loe whawhonga le tautua mo oil si whonga o Samoa, le radio Samoa, lima i watolu a mo i au kilani, le nei fo i a sofa reile, tā walunga i ai i a ngā luenga ale tele o atunu ua meisa le tātou atunu pele i Samoa. Ia a o i nei i New Zealand i Aotearoa. Ia o le aso malolo, whaelonga i nā i o le tausanga fau le nei a tangata whenua ma tangata le ele. Ia le fo i wāmana ia. E le palemene o New Zealand ia ma whapenao na whaamalu i nai ia ma avea maso malolo whaavao malo i le nei fo i atanu whatalo whapitoa i lau talenga na mulo ulu whonga mua tupai whalea whanga haua i le vea ia ma le alofi sao tu mua ma pule i nai le maketi aliki i pia ya e mase fo le ftelinga atali oa ya masiana fo i pisinisi male atinae o le mamalu o tou o tamali i mafale upolu ya e mase fo i le fionga i a savea o ia lea o le fonga o le mauta pe a tawa o fia le palemene ya ma faia maosiosi le taulanga e te tala alo i ai le palemene le aso ma le aso i le taimi fo i a o i le palemene a e a o i sia ka komenti whakawai fo ua tau ave ele na ngā luenga sa whaatino e o lātou tua a e pe o le tamama tua i a songi a lofa ua whai ilangi le fōlaunga ia le ua tau ave siana whanau manai o nalo e mamole atu ile nganga whaafitai i lea fo i taulanga ua osi mō Samoa ia male tatalo ia vave una tula i maisisi pale mene fau ia ma tō toe anga i sa vea mana i uso ma lo tātou ai ngai whaauau ia le nā tū maleanga mata ina ma o tō whinga foi ua mai o na whai lo tātou ai ngai sa lesi watu ele fa malo ma le fa tai foi la utu tapu ai mai ya o le totele o le ofisale o tu mo pule ia pia ya e tu mu ia fai fia io fi fai fia o fa longo i
kalanga ngafa ma upu ma la unga la wali i fa ia ina le tano ava ya alo fatu mo utou fa taile ma futa mai la unanga ma le tutua le yaso tu faltato por clame ta ua tele fa malulu atu o le maua ia se tatou sota inga male tu fine ya ati mal tatou falta vale na le Henderson cars ya ai ua pisi tele ai ua tele fo ini kon kalate fo po sa vale fo fa tau nei fiafi po nei fo iwa yaso ya ma lo sai ni ai ni fe ngainga ma kon kalate ya a o le i fa matu watu ta vale mai lo toa mole malu o le tunu ai e te maua i te maita i o ati le aso atai au to tala fo le Henderson cars le aso atai au e le itu la e iwa le tai au se i pa i le itu la e lima i le fiafi o le tuatusi se lau iwa sfumal fa Cavendish Drive i papatoi manukau se lau iwa fa ia a le o le nafoi ma nei alo wala au i le latu a telefoni ele ai se tonki o walu se lau fitu tastasi fatalo fa pitoa ilo tua fine pele e molmoli atu i foi ilo fa anga lei ma o folo fa tu ya te oe sunga le pali tele te o la tafale Maryland ya ma le le atali i ha Linux ya ma le un ka sidi le opi ya mogol malos ya fa pena fo yo na tap wa imba ya i Faiva o lo fengai male tunu ya o le longo la va Samoa i me lo tup wa ya nga le tau longo tup o le fa tua tup o i male mala malamba ona faia leo fai unga le a well-informed community is a well-educated community to make fine decisions. So se ole tala le na fa tu stala. So se fa la puputonga e ma fai ona fa ilo pea i te mi uma ma fa mal malama ma fa la wi loa ia me lo tupu i lo lato se manga. To tonu ma fa fo mai ole li ole na. O se mafutanga le na e silio na o a oina ma mala malama le lei i mata upu. E ma fai ai o le fatino le lato ai atatau. E fai ai fai unga le lei. E le ngatala mo le fai o le fai unga le lei mo oe. Ai o le fai unga le lei e fai a maisi te ngata e lalo lau tau pulenga. Pei o lau a inga. Le a inga poto. Ia o wo me masani tau te mafuta. Ia ma fa penao na fa soa. I mata uputa ua nei. Le ala foi lalina. O le whainga palota leo le asau nei. O le whainga palota fo i lea e onga mea tu lai mai ai. O le a mase sei ai le telefo o nisi o ainga. Ona o le whaatonunga o se ainga e pule whasao. Mantua le lei. Le mata upu lea le fo i na nginga le whaamsinonga mautou iloa na tātou vivesi ai lava le tele o taimi. O le mata upu lea. O le whai mai. O le tapu o le ai a tau o le tangata e tō tas. Ai whao ngā le ai a tau o tō tele. Le na whai fwoi tula e pai. Ia li ima whai pule. Ia li ima whai pule o le pulenga mamalu o li ima whai pule. O tau la ua uma na whaatu la whanoina ma ua tā mau i tōno o le whaavai. Le tā ua o la tau pule tō tele. Le pule tō tele le nā lea whai nā lai o le tātou whina wina. E whai kengi ai ia pulenga li ima whai pule i te tonu o sawhiu anga po se i tu malo. O na tapu ai leo lea ia te tau ase a inga e tō tasi. Po se tangata fwoi po se matai e tō tasi. E te i pulenga sawa ma lafo ngā sala le tala whengai. O le nā ua umona ave ese mai lalo le tula whono. O le 1990 Village Whono Act a whewa se lau iwa sfulu. Ioi. O le vevesi fo le nā, e ona tula i mai eini whaatonu ngai whaia le sao, i lona au ainga. E sāna pālota e se le stangata, ai pālota e te sala. E leo se mea te tau matala whea ngai le nā mea. Le ala lea ia te tau le whai mai nei o le pui e le ropipi. A o te ia li ima whai pule. I le au mainga le tula whono ina ua umana tusi, le ai
le ai lava e o se mataitusi, se tasi, se piliota, se koma liliu. Ma se wha longa. O iai se mea wha pena. Wa amana ia malo ia le tulafono. Ai a tatau o tangata e to tele au fi ai wha la putonga e ka le sia ai maiso le pule mamalu o li ima whai pule. O le tonga fiti le mea le na, ma le mai le. Iwa. Wau tau se sila la ia. E a vatu le tulafono. E vatu le tulafono. Ai whale pui pui mai a isi matai o le isi tu malo. Te le toi tau whai atu le mata upule na. Ma o se tasi foi le na o mata upul sa o avatua ai ai le to tele na whai tio ai. Wha malulu atu. O lo o ilunga lava o le tulafono le talanoa le a taua severe. So alo ile mata upule na. Yo, mai na ufi na o tuai. O la tau umana whaia se whai unga. Ma wha tonu nisi o le nuu. E o sai mai se tangata ma whaia iai ni winga mata ngā whapena. Lea la ua whaasala nei tangata na o e whaatino le mea le na. Ai tatau o na toso o mātu ma le pūlenga ali ma whai pūle. Na whaia le tonu le na. Ala na le lo whaia. Tua te tiro. I le Village Phono Act se lau, awhi iwa se lau iwa se fulu. E ta tau o na mai matangata na i le whaamsinonga. Ma maulia i lātou, i le lātou whai, ma tau pule pule whai se whaatanunga. Ai o isi tangata e whaatino. O mai, whare pui pui tangata e tō siri atu se fulu, na o e po e mai leisi tō ino le mātou ainga ia so alo. E le whapela o whaatu ona a leo te tala no atu le tulafono. Ai le foronga, e foronga tā fo i le ainga sa so alo. E tau e no tapu e uma mai a, mai e na whaia le tonu. Wai whai le tulafono le whai fo i New Zealand ma palangi. Whoever, o I lava i lato, that gave the order na tu ina atu le whaatanunga. For others to act in a criminal manner, mo isi tangata lato te whaatino ina ai se soli ngatu la fono. They should be held accountable and be charged as well. Tau fo i ona, au mai tangata le nai mo lia i le soli tu la fono. O tau pulpulenga ma le lato whaatanunga na whai ai i ana mena. Ia o tau sila fo i ai cases i e whaasanga sot. E ma mawhātu le sala e whalepui ma umi tau sanga e whalepui ai ia. Whapea wa nofo stangata ma whaoso stangata alu e whana se stangata. E ma mawhātu le whaasalanga le tangata na whai le whaatanunga. I le tangata lea na whaatinoina. Le whaapama o omile a moki le whanga. E le ala ma se senga o le mata upule na. I mea ia vevesi e nei tātou i Samoa. Le ai a tatau le na. O le ao ia le ai a tatau. O i. Whao ngā iei. Le mea lofa le atua na au mai mo i tātou. O le a. O le mawhau whau. Io. O le tu mamau le tō whama le whautanga i le loloto. E te leo wa ai whaapu mo o i se teimi vave ma le whaatau waa e maua mai ai le mea le nā. E ngā whaangangi i ala u mai ange, ngā whaafere ang kako fia a aia kua i ala i lea whaapere si tau i fia. Sfultasi masina whatu au elisi whainga panota. A eo. Ngā tātu wou. Tāle pese le whamanui a tuai. E le sauwha inga fo i a te utou le. E le alofisao tō mua pule.
I le maketi o aliki i nai to fusi. Ia, whapea fo i pa ia maulunga lau tō sau fa inga. Ia, ole a tātu i le pese. Stasi fo i o tamali i sa ngā lua i tonu o le matanga luenga o fiso whatoanga. O whatoanga, o hatinai, o vau matua, o lafu manu, o whainga Faiva, o le mea le nā e te tau o nā ngā i hei poloketi. A o whainga pepe, mga osi ngā pepe, o le whaala lave ma le malapanga le mea le au i tātou. E whianga le sā, Leo tuanai. Ainga tasa mana tu o mawhawhaunga fia whaalia tu nei mea uma to tonu ia usunga taunga whai e whai atu o ulangona whaawhetai atu oh, we love Umauchino. Malo uanganga mana tua pe ao malanga sunga te mau I tailo fatu tava mamau mana tua mai au tu unga mau e whaavava
fi fa mangifi wala le ngalo wa mo inga mai kiki chiki listen to your mom say I want to feel broke kim nang ko so fa so silly missing ai le nga kama pele fo mongi po so woki fai ka ko pe mongi po so story I will ma ka ko fu pe ko spoki e ka wa si mo ya po nam fonti. The first time I saw you, you were shining like a rose, but the feeling inside me was not right, I suppose. You sound like an angel and I thought that you will never ever leave me. Oh yeah. Se sau se fai se pongu e ingi ma pongu o ma kumi ma se me fia yoni lo. Se sau se fai se pongu e ingi ma pongu o ma kumi ma se me fia yoni lo. Mai ma sau le taxi, mai ma fusi o ma opo e masi e kulo ma lo choina. Le yo lo sunga lava le ma le papo ya singa. Wa yo wima, uso e ku e ma singa. Oh my gosh, they're looking so tired. I promise you can live back the fire. Forget about the past, I'm a one like a lion. Sick out of what he is so nice. Tomorrow baby is another day. Just let it go and make a prayer. Don't ever kill yourself, that's a big mistake. Look up high baby, that's all about stay. Farongo, whakaoko ma Samoa nga e kumu upul poko se lolo. Maki dabre upraka kung lava loko. Fai mai, e sili labra ko ang ka e on lo se sako. We also for you la, fa umanga kinga. Ai alu sa me kiri kuru fuak ma langi. O yere nga e mo mai lokali. Man, wala le ngalo le mampo. The first time I saw you, you were shining like a rose, but the feeling inside me was not right, I suppose. You sound like an angel and I thought that you will never ever leave me. Oh yeah. The first time I saw you, you were shining like a rose, but the feeling inside me was not right, I suppose. You sound like an angel and I thought that you will never ever leave me. Oh yeah. Yo, so we are all sister. Se o fakuanga la vale o lua so minika se ma aua se ke ka fai o le mawa sasi. Ka karo yoka ma o fafu fonga mai le langi a wasakali a e Mary. A lo le pule le ola. A lo se me fasu sona ma aua le sola I maua o e fanti se a weka fea. A sao se fai se kala. O ai le master marco mata lua. A se kore pa le o hara. Se a wale o au, se a wale o au. Fa mole poli se kuku ma map. Se a wale o au, se a wale o au. Fa mole poli se kuku ma map. Fai mai nga sau le taxi, fai mai nga fusi o e ma opo e masi e kulo ma lo choina. Le yo lo sunga lava le nga le papo ya singa. Wa yo wima, uso e fiku e ma singa. The first time I saw you, you were shining like a rose, but the feeling inside me was not right, I suppose. You sound like an angel and I thought that you will never ever leave me. Oh yeah. The first time I saw you, you were shining like a rose, but the feeling inside me was not right, I suppose. You sound like an angel and I thought that you will never ever leave me. Oh yeah. The first time I saw you, you were shining like a rose, but the feeling inside me was not right, I suppose. You sound like an angel and I thought that you will never ever leave me. Oh yeah. Yo, this is for 940. Bringing you great music. Yo, Samoa on the crew. AR production. Among the boys. Tower boys. It's even mine. Hey, Ol sable ale a Masio nanga fatausi Ol tau tua Stonu ainga Tau tua ile nuu Male haluenga Ale atua Ol sili lena Ie faya male ava Lau au na Ole ala ile pule Ole tau tua Malole tau tua ile amanga Ole
kofo ai kama ma malu ar pulenga lo kausi ele au manga o alo a inga mawhanga ua sakaua wha pea foi ma le ma malu ngai ngafa a wanga kore a foi ke le uku vai kofo e kangara fia maria ai sare nguku oso o kongo le fianga a inga masakaua e le whaia iai so fia kamaka e kasi alo vai aso kusiro ngore a pia kama ia e oe mai pea na wakur kau wara aunga le le ia le fasi yange oe i sesideanga au wairo uma wa whai lau bongo tanga malolo tau tua i le au manga tuko le foa nu ufa inga ta se papa ule lei e whai oe mo sei whai e ia inga le whare whau taua Vedela le mea pea e kofo ai senga e kangi mai alisio like ko mai lo sela e lima flase singa ka uka lo koko e sale ke kisain le aingi apa inga kule ia le mako eri le oso ama le viki wa ai ka fo mua la umanga ate sain i miki mai sa boli e o ongo ai lo vika falongo ngu umaku kua i pe ai lo vika oe ole malo si oli nu ue malu ai le saufa inga amatai e vai malima i lau tau tua wa i masani ai o le falea o ngale naea o ai lau a mi o pulea o le fai tau tua matavela tau tua vai fa alo le a fifi ai malolo tau tua i le au manga tuko le foa nu upa inga ta se papa ulelei le na papi fianga sui fi loi o le manava o ngā luenga i isi atunu o le lalulangi a maite Samoa ia o lea so malolo ia a Aotearoa i New Zealand ia ona o le whaamaluina o le aso o le tausanga fau Matariki New Year for the Maori people ia nena Lea fai pese le na le au manga tole a foa the Ula Crew mai papa i sa taua whaano file mua i foi oi pēr fai o le nae kere i o al kou fale nae usu mai ai le tai au le nae fai la wamio ia na ona whailo i ate oi moro saunga le mu o le fai al tātou polo kalambe ma le sunga le li i Satini le sunga atu manu vau siki a shiu ia ono o nisi fo tutuangia ai o malo lo leile li Satini li malo le malo ai sa ia fa manatu mai ia te na mata mai lavana nafi ia o lo fa tutu ia poloka leo i mga ala ese mano fuanga ese o le atunu ai sea o la tu lo le leia e o lo e ta ulo se aso fi o mo maoli po se aso fa pitoa mo tangata whenua ea e ingu mai a po le lua aso talua i le i o mai New Year ea o le sofo o le talafo le na o le o toi musumusu mai ai le li Satini fa manatu le atunu o le whaia le tātou polo kalame o oe ma le tula fono i le so ai fangu pea i ate oe ia o le alofa moripo le na ea nofo e le whare ma whai ilau ma whangawhanga. Ia, ma whapena o na saunga le muai. Ia, i taimi whapenei. Ia, o tō tele ai leo e whamanatu ai pē i ate oi. Ua, whamanatu mea te au se vaenga e oso ai whailo o whanoa noa ma le pole vale le tūlanga lea. Ona o lea lava e mōri mau i atu le epa i so se teimi o ana whātalanonga. Ebe se fwoi le i whailau tusi i ale ala. O lo ta ua i pēa vaenga uma i o tula whono na whaia le HRPP ai le IOS. E toi o mai, toi wha wau ma toi wha tino. Mea mua la lea. O le toi whaia o le wafu lea i vaiusu ma vaitele. Tele ia o le popolenga i le nama ta upu. Ai sea. There was no public consultation with the people of the constituency. Ia matangata uma o lo alala mapapa au ilunga o tala whātai le nā. O le taumafa
E a whapea fo i le soifua le lei. O atina e ma me maua, mana o mia e tangata o le tu malo. O lo ta oto uma i ngā tai le ngā tai whale. Eo e. O vaenga uma o lo iai i le tongo. O lo o momoe i a mawhawhaidele ai. O le paa lumano, o le paa Samoa. O le ia. O le kungange. O fingota uma o le ngā tai whale. This is Vayusu and Vaitele's livelihood. It's in the sea. It's in the shadow water of the mangrove trees and where it nurtures most of the fish and sea life. Seafood is available at its abundance down here. Le ai ma se whatalinoanga. Lea nao no mai a mana tua fo ila. Le fia pule a lea ma le pule tutu lea o lo fai nei. O le mea lawa mana o ile malo fai loa, a mana o le malo le whanua lea ua fai loa, ai ave le tangata e whatau te e ave loka i ka whai ngaka. E le whapen la na fai se malo, le o tau se sia le mele le o toi sawa nil te malo Donald Trump. E mātanga. Au tau se sia la ia i le vaenga le na. E le manuia. Lea o toi lau manuia mai, le lātou toi au mai o tū la whono ia e tolu lea ua pāsia nei ma ua tongi whafo. E le whainga malo fau lena i nei. Whaafetai i lea tua. Ua o tau o ese, ma ta apele palemene, ai ua mahea. Ona soa lau pule ma pāsia le whaavai e teu wai, ma ato ia lata mai ia lea au le mea apilitia. A lea ua kea mai lea au apilikia i kua pāu Yerusalema ma Jericho. Ioe, aua lava ni toe au maia ni tu la wholo whapenei. Lau pālota, e le toe whaia i le mea lea. E le toi tu mai in tangata la tau te whaia le pule tu lea i au mea sina i au whanua mau ele. O le tamao a inga le nā. O la o i o ao mau lima. E le tō whaua tangata ne i o mai. E whai le mea lea. Malaisi. Ai sile le tu la whano le na mai nei. Lea lava na sao noa i ai i le fionga. I le alori. Le sao te le rapi va ai. These laws and these legislations were badly drafted and ill-conceived. Lale wingo na upu. O mana utango fa Samoa ma fa liliwina ma fa winga ina upu na. Ai sau mai de pelestene o le fa tumutumunga e fa tilo lau mea i ai ma ta upu mo le fa msinonga o whanua ma swafa o le fale mai e si i mai uma i ai le atunu u yona ngase ona o ana me sina. Fa msinonga o whanua ma swafa. Badly drafted and ill-conceived. Ale fa mai tula epa e koe fo i aku koe fai. Fa mai o le tula whono na matua leanga, ma whaata malalo na tāpenanga malo na tusinga. Ill-conceived. O se tula whono na whanau mai ine wheuso inga. A se tamaloa whaavale valea ma se whawhine e whaavale valea leanga lona mawhau. Tulau whaafonga lea tunu. O nā lea, wheuso inga la lea nene whanau i mai toai. Whanau mai le pepe o le tūla whono e whaavale valea fōi. Ill-conceived. E winga lina le upu whaafitai. Whaata apel pale mene a ua uma. O na teu le whaavae. Ma whaau ngā i le pālota a le fionga le whongwhitalai whaafitai pa pali i lo toa. Te i tangata o le larangi ma le atunu o atoa ai mai se tonu al mauta pale mene. E whai atu le tau wala au ngā a le fionga i le wheleu tusi le whono e tūtū lai. Ai tū lai ane ai le toa o sapari. Ma le toa fo i nao Samoa. O i le si toa na tū lai ane.
Toa sanganga. Toa le whale tua masanga. Toa le whale tui sa mau. Le sunga le maulolo. A o amena lala. Ma la lafua I upu mātanga. I le sunga ya tui sa mau. Tasi le nā toa. Ioe. Aftaila. Vai whala le toa tele o maulolo. Ta apel pal mene e tu la I whaitau ina I o ia. O le sui e lango lango I le malo. Ina ia teu teu le whawai. Ma ato I whafo. Ia nei pili e tolu. A wafo ua sila fia le le e maulolo. Ia le matau tia o ve singa na tula I mai I lo lato vaa. Le fio ango leo vaa fa pena fo I tuana I ma le vi sa le moa. O I o te iloa I. Sa mana tu fai maulolo ina I tausi ma teu teu le vaa nonofo ma I tausi le file mu. Ia lea fo la walu ese atua I lava ma le HRPP. Fa ma vai ma le HRPP. A len sa unua maulolo rason tenik. Tele tala mata ngā na la lafo le to ino tule epa I ate ia. Ai na te le to e fia tala noa ai, o le a ta tia ai whapea. Ua lava lea. O lo ufatu sa ina o maulolo o le toa ua, a ea le olo. O le toa, ua pule ilo na loto. Ia, ua pule ilo na loto. Ma sa vali ese file mu. Tausi ai le file mu. Lesi wha no anga tele lea ua tatangi o talinga. Ai lo whatu lau toa. Na sau wha mai kia kiro e ua whalongo tu. Le tau manu, lau manu ia mai. Le fo ua lau manu ia. Malanga le lava e whaali lava I le tele o taimi lunga o whaatala noanga I lunga social media. Ale to lua le. Tu le epa mai fo ma leala. I le toi o mai, toi whai la fonga whai whiau. Tau wha fonga mai, sunga I whawhia ngai. E ei whawhia ngai ngon, nei mana o tongia la tu tax, Moses ta I o le. O le whaturunga le na tu le epa. Ao le to tele o tau le au whai ngāruenga. Talo whai o tangata o nu ese. O au tau wau mau solo. Ta se le tala inga. O autou whawhale le malu. I no whanga o ata tofi ai o tau. A lea lala a toi mana o eo mai. Toi tax a to autou. Toi whaola le tula whono ma toi au mai le tula whono. Ina ia. Whai ai la whonga whai whiau. O ke mokua ia wofu. Ea, ele I lava ele nā o inga ma le nā, le sona le leiwa o ato. I le whaatulai o whaiwhi au I luma, o whaamasino o Taipei. O na whaatulai e Jesu I luma, o pi lato ma le tō tele o le au whaamasino I le nā vaitau. Ioi, lea la leo no whai atu. Mai o te tu ma le mau tu I le tau filea. Na ua watu, mua. Ia te utou la whainga luenga le tua, la inga salebi. Fata whai tau langa fia. O utou a ao na. O utou ao. O lo o utou a ao le malosi ma le manuia. E fili ta nganga I te itai o le atunu. Ma se pati wha upwhai. E toi tu lai mai, e tau ave le sā fulau o Samoa, I upu whai o malo. Aisea, a wafo I e ulu whale umalawa I lau whale sā. O lau la unga fo I malau upu fola e te momori e le sāwan. I le whape o whai atu, e whaporo kiki na whai au tō mea, mai atu le ainga sārevi, le ai. Tau te mālama lama o tau o ta mā o le kalesia. Tau te loa ma I ite pe o leu tele le ite I mea Mata ngā ma le mawhatia e ono o mai e le peti ai le manuia ma le soifua. Le ngata le soifua wha le tino a le soifua wha le nganga o mā moe I te tonu o le tōwine lea
e te tausia. That's how powerful you are. Men of God and members of the clergy, the different denominations and churches around Samoa. Alo ia te outou le marusi anga le nā. O outou whaalongolongo ia nawa tau, ma outou whaalongolongo fo i isi whai whi au, o outou so. Ia whinau ma isi whai whi au. Te leo sa mea. Te le whai tio ia te oe malo sai le isi aso, i se tasi o whai whi au, malana le fonga na whai. Ai whai mele tala le, whai whi au tō ina matua ala nā ua malo lo man malo. Masalo le io na o wina ia le nā tangata i mata upu siri siri. E le whapito ai manu i atasi. E apo atoa le anga o le whanau o le tua e si i whatasi. Si i whatasi e ami o le lei, ma e ami o le anga o e ami o tonu, ma e anga sala. O le ngā luenga le nā le tua. Whea tua i fo. Langa e telea o wofai whi au la tau te. Mātou te milo whatasi ma mātou whiowhowha i le lofa ma. Whautuanga e tele au mai e mwhai ai o na poupou ai fo i la u whai ngā malanga. Ma la u tau ma whai ngā vai vai. Ma se tau tua. Wha au le lava ia Samoa. Ion, tā uole nā. Whai unga mtau tio le whaamsilonga. 3 justices that presided over the case of Tuila Epa and Lawofo versus the Speaker of the House and the Parliament of Samoa. Justice Harrison, Justice Asher, and Justice Young. The fionga le whaamsinonga o tāru sanga apili, ma tāru sanga toi loilo. Tana fionga le whaamsino ya Justice Harrison, o le fionga ya Justice Asher, whapena foi ya Justice Young. The order was to remove the interim injunction. Whafonga lele ia. Manatua a ole io mata apele paramene. A ole io avel mata upul nei il whaamsinonga. Mawalunga. Na ta oto ilo ina male whaatonunga ale whaamsinonga mawalunga. Ina ia tau fia na toi tau fia. Ni tau au fianga o le paramene. E toi lo te aile mata upulea. Se ia iai se tae au sua i nai le tangi lea. Ai te ua maile unga le whaamsinonga. Ma tolo la wina le fionga ia. Il whaamsinsili a sa tiu si mativa perese. E whaatula whanoina ma tā ua tele. Le whaia le palota le fionga le whongwhtelai. Ia toi o loa toi ave le apiti. Ia toi whaata o toi whoila i leo lesi interim injunction. Ai au mai le unga al whaamsino. Le ai. Longo o le sunga le pali i. John tai malelangi. Le whaulu lunga ma le pulenga o whaamsinonga uma le atunu. Ave le tusi le au le malo. Ave le tusi le pali mia. Ave le tusi angai o loia siri. E le aise mea lai o na toi nofo. Ma whaatali tali i le unga o le whaamsinonga apili o talo sanga toi ilo. Le ala lale na. Na au avatua i loa le whaai unga. O le mea o le ao o iei le apili leo. Ma le whaai unga o le mea na lai o le iei le ulua isu enga.
na tō ai le pule le fionga i le whaamsinsini. Te ena i le whaamsinonga māwalunga, te ena i le whaamsinonga o tālusanga pili. So therefore, to take away and the order to remove the interim injunction to uphold Parliament's discussion to pass and amend the Constitution 2025 while being challenged by Tulepa and Fonotoe and the HRPP as it was pending at the time. Ioi. Ta e mana ia le kako ka alo le wha Samoa. Koe lele koe ma le wha palangi. La ia manino le lei au o whala le wha longolongo. Awa o istanga ta wha Samoa tu le baram lama e a wha palangi e tulua. O wha pe, okay la lea la ua maua atu le ano. Ma le au o le paipo le wha perakangi ia lenga au mai. Nai lo le mele na talanoa mai ei le atau. Le ala le nai ta wai tele. Wha ngai no ngana uma lua le teime tas. I rau se wha fia poko se si ma le fia le leo sanga ngumulea. Le ai. Mea lofa le tua. Ioi, i le wha peo se mea lofa le tua. Na te au mai ana nafi. Pia mai nil tai au. Le ai sa oa o ma sa ili ma le maa ele ngā. Ia ma whai ai o na whaso o tai le ngangana. Anisi tangata ese. Peita i wa vea le ngangana peritania. Mangangana so o tasi, so o fatasi. Ile lalo langi atoa. Wela ki whape ngā mai ia kia. Moutou sisila fo ile le. E tele tala e vevesi ai. Ile tau whaale liwino o a fo i o mori mau o leo le ngana peritania. Ma toi whaale liu mai le ngana Samoa. Le ala na wala yo o avatu fo ila utu o lalo. E ta ua tele. Pia lo fo yatu. A fai o se tu lalo le na ia si tia mawalunga ai le tu langa. Alo i o le ngā luenga ali i malu o le malo. Fautuaina le Academy of Police. Toi wha mautuina le a o ina le lei o le ngangana peritania. The official language of the world and the universal language of international communities is English. You know, taulina. E mane fo e au ngā e whalongolongo mai ia tātou whanau ma tatai ma ia tātou whinaunga ma malamalama i mataupu ia tala noina i. Walanga o le tele o tamaiti e. Ia lalama whanau ma nofo i New Zealand ma Australia ma isi atunu o laulangi o whanau a Samoa. E tatai lava fo i o lātou langona ma whatu i le mataupu e a whi ai Samoa. Taupu whale ainga lo toi whale whawao malo e a maupu whai o malo. Le tamau ainga o Samoa, tā alonga ma tā leni ua lawi loa ai le atunu u yan tam whanau. E pipi i lava i le whatu o le tama ma le teine Samoa. A ea! Ka lo whai, e le alo fisao. Nga e whai a kua ua pō, ua papa ule lau lau ma kiwa le whau a ngā e sao whai mai e ia. Ioi, ngā e sao whai mai. Ia, o le o sa utala le whaamsinonga lo whaatino nei. Ai maali e le whaalongolongo atu pēa i. Ia fo i tala lale o matua tele ai lava meo loopholes i mori mau fo lea li i o tau ofe ia whapea fo i tanu po o tupuola ia Malaysia li ile na o mano leo whaalongo atu nei. Fete na ia i a mori mau. Ia maali e fo i mori mau o Samuelu la tau ia. Se i o le lei tai au. Ia mamou se teimi mātou te whasota i fo i mō tātou sui Samoa.
Ia, awa ele ngata na o le afionga ia lilu mai avolo o mai o tātou tala. Ia le fo i mori atu i le teimi o le porkalambe mai fo i ma seuman. Ia, ai tā ua o le fo i fso ta i isi tu stala. E maua matala fia ngai le avanoa e tala loa i mwhaasoa ai. A le mela le ta ura ngoi. Ngoi ma faufonga ngoi me tō tino. Le sa fatu nei le pulenga. O to wa vai le tamititi na le o Canada. I lona wha au ngā wha soli tu la fono o mea tō tino ma a seta ale si ufongo Samoa. So o se tala noanga ma mea umai whai sa ufisili le pulenga. A whi me le pulenga le a o iai se wha atatau wha le tu la fono. I lona ria wha o ngā ina o footage ma tala noanga a seu manu ma liro mai awa i lunga le tiole nei. Ma le ala leo le nei. Ia wha pia fo i le Facebook ma le YouTube channel ale le tiole nei. Ma le company le nei. E wha ngā i le tamai platform lea. Ma no fo la ia le matoe tā i lunga nā. Au te matoa i ofu ia o tau le, tau te nofo ma mata i ai. A le la watu sao ia le a tau sa vele, le fiafile nei. Le meo le poto le anga. De le ai, meo le whaatalitali tini. Ma le sau tau mawhai, e whao ngā atu. A seta ma mea tō tino, ma le poto, ma le mara malamba, ma le taimi. O le au whainga alwanga nei. E whai e iang ki whinga mga skai. So you see, ladies and gentlemen, it's not right. Watalofa tua tupai. Whapea fo i Sofia Ioane. Ia, ai mai se fo i o whainga taulanga ene. Ia, whatalofa tu ia malili i kolose, talofa lava ri malo soi fumuria. O wa oifi matai sambu. Ia, whapea fo i langi fale po wono. Alo lava, whaftai le mafuta mai. Awa leo le tala i ate oe. Tango e a fo i shell tātou porkalambe. Ia, ma whapena fo i ona tusi mai fo i na i o manatu po ona langona. Ia, e lea mata upu ma lea mata upu e tā watele. Ia, a wafo i lo umala matu fo i au ti finga ma na mea o lo e nofo ma oi. Ua ono male afa minute ua te ai ia leitu la e ono. Ia, wha manatu atu ia le fontanga le nā lea na mai ei le whaasisilanga le fionga le te fono. Ia, a le whatutu i le tu Samoa o tasi. Ia, awa ia la utou fontanga i le aso sa aso nei. A whatino le nai no fuanga masani, Oats, i le Otahuhu Rugby Football Club, tau le wha i le fiafi. Pea mai, ia sauni ngā lotu, patasi i fōi, ia, ma tani ngā sua o le sapati pa i o le li, ia, o nā ngā i tuaila i lea, o na iaini me tā upu tā ua tele, o le amwhai o na whasoa, ia i le laulau ma le fionga le teitei whono, ma le a au tusi. Ia ma le komiti whafoi, ia mō fuafuanga alu ma mau. Ia, ma tuai le whautuanga le nā, whaamana tuatu ia te oe, ia ma wha mau ane i lau kālena. No mai la ia le tala whai uatu i le se motu ngā awha e winga i le mata upu leo le whaamsinonga o leo o ngā solo nei. O le whaia sau tala e tusa male tawalu manga o lo whaatino i le teimi le nei nā utu whaafonga iu mai ona tala noa tuai ia lilo mai awa whapea fo ia. Ia le toa wha ia whafonga bua po le telenga fo ia seu manu Francis JUN. Au o mafo whaunga ma motu ngā awha patino lava
I le nofo ma matamata ma toe tilo i tua ia o porkalame tolu tau sanga o tuana i atu talu na maliu le tama leo tu au. E tele a mea sa vivesi e matangata ma fite na ila ngona. Ai na no whapupu o tu whapenei. Ia mamai e fo i leo tangata lātou te whape mai. Ia, lātou te le fifi a le a tau savea o ana mata upu a mese o le. O lo tala no ina so o le mata upu le nei e winga i meo telefoni. Ai le tali tolunga o lea lava ua o i telefoni. Lea ua nginga ta ua tele o telefoni ma lātou wha maumaunga. Tasili na vaenga. O lesi vaenga ta ua tele i la ufo i suenga. Ma ta upu lea e winga i le tabale. Ma na tua ina ua tupu le whalavelave. Na ave leo le mata upu su e le traffic unit ta Samoa. Ona o le taavale na mafua i le maliu o tu au. Peitai, e o mai le taimi nei, e le i whaalongo lava sesi ise li poti alo ia, mai le unite leo taavale afi, e winga ise taavale. You have never listened to any official report from the traffic unit about any car that was involved in this incident. Yeah. Tato nofo pelam. Lela fato ngina nei ia le tulanga o tavale. Ila mori maula lea sambuelu fa pe fo il vaenga lea o insinia. Now we finally get to a point where a vehicle is finally mentioned. Yeah, tati atuaila ia lea fa pena. Awa te li lava lenga sa. But what I feel is that you don't have to like me to actually listen to what I say. But you won't erase the facts that I raise all the time. They say me for le fa pe ai le fifiona le fifa longola ia le I tala o te tala loai, ma mata upu tala loai. Ele mawhai o e tafi e seina mata upu ia, e la walunga, e la uwhaasoa, e lea taimi ma lea taimi. Right now, Samoa is watching this case of Samuelu and others. Or so to say that this is the case of the century po o le. Le taimi le nei, o mai mō Samoa. Lo sisila Samoa, lo whalongo longo fo I Samoa. I le case nei wata ua o le whamsinonga le Centuri. This case is special and spectacular and very unique in every fashion in terms of the legal litigations of the history of Samoa in the judiciary sector. O le whamsinonga le nei e tā ua, e whapitoa, mai tūlanga ese fo I mai le tala whaasolopito o nisi whamsinonga sa whaia I to tonu o whamsinonga o Samoa. This case is also unfolding right in front of your eyes, our eyes, while Samoa is watching and listening very carefully. Le foi la o tilo nei, leo a mata ona fofola le fala. Mau tala mai vaenga ese o le fnei whamsinonga. A o mai moa ma whaalongolongo ma tāpua I Samoa. O lona winga, e ta tau o na tātou ono sai ma whaatana talipea. Ma ia tātou te talo mo I lātou umalava o loa a fia. Pe iai se tama ia fianga le titi whapea pe nā. Tātou tuu le whamasino, whaatasi ai. Ma lea fionga le tua malana si whanga. This case will also reveal how our political leaders, with the power and authority,
that they hold, it has ripped our country apart. Ale mea tāua le nā o te whamanatu. O le nei fo I whamasinonga tāua. Wātangia ma tātou iloa ma wavala mai ai. Ne mālosi anga o lo o I lima o tātou teitai. O le tātou mālo I pūlenga. Whaupu whai o mālo. Whaapurkiki. Wā lai o na matua sae ni I le whatu o Samoa. Ma ua whete e na I ai la ngona ma manatu o tangata. Ia. Lea tātou ua I tāle pese. Ia, tātou te oa e momoli oe le tau whale. Tātou fo I mai. Ia, o na se e le tau walunga. O le ngā Gagaifo Faiva. I le nei as whareile o tau walunga I ai tiu te mga luenga ale atunu u. Ia, ma le atau o severe. Pesta tama le langi. I le nei as whareile.
Samoa, tasilima ivatolu, amo. Radio Samoa. Tasilima ivatolu, amo. Le masina puni fanga, le fetu fa amau malanga, le lao so ea, bo ofea e le tabu itea, momoli se ulu alofa. Talufuna tanofo bolonga ami atuolelai se ite fai sautali tate nofo lava ai ele mafaye vai etele mangalu o tafa afefe onati ne yaule alofa se ua utu ele po ole samino loto solo esili lava ole toa na te pule aulona loto tate nofo lava ai olo nei molia inu malolo talule alofa uamafana le tau salana lava a ole nei uafano loa itai masa tate no fire.
Se whaka o le tama o le aidiu sabi le pai Joe whailua. Ia, e mabori ei o e le tau whale le nei a fiafi. O tau whafonga la i toi ngā anawa tau whapendei. E whai mo mea ula fo i lea lea tunu ia matala sua i fo i tangata. Sa vale vale a wala e ke wawa ai aku i se si kengi o le aku mai. Hei! Ke fia whai awhi kāla. Ratu e fo i ratu tali e o upu maali e. O suanga fo i o le vātele. Ia mai, loa la le tumi. Nei, loa fo i la ia lea. Ile si ula lea o whai atua i nei. E whanau le pepe. E awhi tāla. E awhi tāla le nā ai le tausanga. Ai whai ai le vai aso mō mua le nei. Ai, o le ale umi a tausi ai le pepe. E ngata ia i nai le tausanga mō mua le nā. A o oe leo le a whafsanga i mare pepe kere i mga oe whai se pepe. O le mea whafo se i le mea renga o oso mai le mea le arauri. Aro rua whafsanga i ma pepe i e lua pe kolu. Mo le si kolu se furu kausanga. A wafo i le alu le lima tausanga le mea le la whai. O le si ule nao le mea. E ngata ai le first year pe a eva. Pe a whai e o mai. Ia, le la, e le mtua maalia o nei mea tātou tala loa e. Au i lea. Ia, le na, se au mai fo ia fo ia meo ana wataua. Eisi vaenga, ia na tātou tala loa fo i le iaima. Ma amatu iai ia selangona. Ai, o le mea tā, ua lava i le nei aso. Ua, ma e ale whaamasinonga o le fionga le whongwhatalai. Ia ma o le tūlanga le nā wa tūlai mai ai. Ma o te tonu fo, ele o nofo le lei ai. Ele wha moe moe o tūla e pamba le chapi pi. Pei se mea fo lele wa tui. Se manu o ti ngā ona o le. Anu sā fo i le fionga le whongwhatalai. I lona toa ma le fi malie. O le whaatino i no na Faiva a ofo i na tūla i pe sao no mai. Ia, e sao no lava fo i ma le whae tete ma le tūlanga. O la fo i fi nau mai lava le whongwhatalai. Le mea moni al tala na. E le tuu whaatamala i nea. E le fionga le whongwhatalai i a lea matau. Ia, ua. Se e ai i le nā mata upu la tau ia, a o tai au. Ia, o le tātou polo kalambe, o le tāno ava, o le atoso mai fo le tātou laulau, le a whasua le tātou laulau, ia mamamboli fo i ipu o le tai au, tau mafa se ava i le atunuu, tātou whasua fo i lea inisi o mata upu. Ia, ai le ngata ni mata upu fau, ia e mwhai ona tātou tāua o whai mai ai, ia tala fo i o le vai aso o lea ua mau atu. Ia whapena fo i ma se oto o tonga, o le tele o mea na tupu i tonu o le whaamsinonga. I le nei vai aso atoa. O lo te vavai atu, o le sunga ia oile so mai. Pe au te vai atu fo i o le fionga ia teito, taloto taleni, ia ole a toi taliu mai e whao waule o langa ma le tautua. I le siufongo Samoa wā, ia le longo puia li i pēa o le tātou atunu. Ia manatua Samoa. O Samoa, o le atunu ua umo na tofi. E tāua lunga atu pēa i ai se langona. I aso uma ma taimi uma. E leo se atunu u taliola. Po se atunu u e whaatalitali se ilonga e sau se tangata e au mai se mea. E tau mawhai matali eila na sua. E le whaatalitali se tufanga tupe. E le whaatalitali se au mai se mama. Malu una mama e seisi tangata.
o le winga le nao le tala. E onga, pea o ina tala, le tala lea, peo na fitalai i ai. Ia le toa manu ia namu lau ulu la waki ma moe. Ina ua tau nuu le tala le lei ma tāni uwhia ngai ma le ata i sa pali. I le ainga sa mali toa. O le launga lea, na tū. Na fitalai ai namu lau ulu. Samoa umana tofu. Le foi ua mai ona tali tonu ma tali e Samoa le tua ma le ngaluenga. Ina ua tau nuu le tala le lei. O le tāua le nā. O le tali e ina e Samoa o le whakerisiano. Taunu mai wa uma peo na tofi Samoa i ona tupu ma ona ma ona li sili. Tofi ona ainga. Le ia se mea le tunu ulu nei ele i whaia i eise taufinga. E o lava i mea o mea ola wa uma na whai i ei taufinga le tunu. O le taa pai, o le mei tua lo, o le manu papalangi, e o i le i asa, e o i o le moana, e o i manu fele lei. O mea uma, wa mai o na tu umata manga, le tofi le atunu i ai, a oi e whaia. E whaia le tangata. E wha soa le tangata. E le fia ai Samoa. Mai le o mate tiva fo i Samoa. A o mea ia mo whai mai nei e tangata nei. Peo na o whai atu. Ole whai ngā pānota ma tautia i le tala whasolo pito Samoa. Ole a wha o ngā i le manosi o le tupe a papalangi. Whatau ai le palota. Finau ai le palota. La tātou wawa ai fo i ai le taudu unga. E tumu muli nuu. E tumu tia whau. I whaam sino o le a loa tu i ai. Ai lau tala mō le au palota. Tātou i o tangata palota e ese mai ai la tau i o sui tā momo e ma sui whaori oli o i tū mano. Get the best that you can while you have the opportunity to do so. Ia ngai while mūla ia lea, ni sembe la kol fu koe ka u ia kanga ia sui kau wā. Umanga ai akule ola le sui kau wā i alu ai fole ola le sui kau wā yo. Enjoy the time while you are at it and get the best out of it, the best deal. E o kei foi wapia, ma ai ei. Nga whaka whaukua mea, ia kakanga o le a kau mai. Tawe e mai ko ke oe. Kua whaalaka ala wari I ala ole. And I tell you, they will do anything that you ask for. Yeah. Ia la ola ire ko ka ua ngai sui ai o mkwa whao ngā linga kupe ma. Enjoy that. Ai o le tala ne nā Samoa. Ni le whaafonga le leia fiafi. Ia manatua o ele. Ia manatua lo whaasinomanga. Ia manatua le tofi ma le mealofa le atua na watu ia te o ele ini tupe. Te le whaatalitali ai. E te le whaatalitali. Te le whaatalitali ola. E te whaatalitali manuia I le atua. E umai fole mea le nei. Awana le watua le tupe ma ai ma folo ma whaonga. E le ai se ati na e tua I ai le atunu. Po sesi me fua mai o le taunu unga o le tufanga tupe. E mafau fau le lei. Tātou tau whai te talo fo I le whainga pānota ma le whainga filifilinga a le atunu. Tele I o mea e ono tūlai mai. Ai tātou te whaatua tua I le atua. Nā te whaasino ala. Ma musuia I tātou e le nganga pa ia. Tātou te fili ai.
ta i e alo lofa moni mo Samoa. Yo. Ole tala sa ole na. E tau malunga atuai ia le tātou Porokalame. Ile nei ia fiafi. Tātou ua tale peselea. Ngā ko ki a e o luma o le driveway o le tou fale. Fo i mai loa. Ia o na tāua lunga loa lea. O le tātou Gagaifo Faiva i le nei a Savareile. Yo, olha, vou ver o que vou ver ali, vai com ele, sole. É meu, vou ali cá, vai o capo lá, eu mas aí ela corre a campanha, aí vai ver a go. Ela fovani, kama fai nga mangu mangu, yolanga e mali. Kele oki ai lava ta ua ele pese le tamai tai o silia o tai ina ua toe sfulma le valu minute o na tale o le itu lai fitu. Te le i o le popolenga ia te au le soifua o tina ma tamai tai a maise o le whanau iti. Le whanau teine tamai tai talavou. And how they will be exposed to such a manifesto and such a project. E pei e fōlinga ai ua le ai se manatu mamao ma le wa ai tau lai i le soifua maloloina o tinama tamaitai. A o tupe o le a whaalu fo i le whale mai. O ngase o whailele. O ngase o le fia afe pepe o le a tā oto. Wa tā pena Samoa
E tali ini tu ainga o puapua ngā tia whapenei e tula i mai le soifua malolo ina. Awa Samoa o i nisi whawhita uli faua e ainga fuafuaina wa le pese mai ai nai tina ma fo mai mātutua male matanga aluenga o le soifua malolo ina i le tele o tau sanga ua tuanai. Lea ua tongi atu le mai le. Ia manatua le lei. Le si ua uma na whapi i mai ai tua o nei mau mea uma. E le a toa le paia inga o le 5 tausanga. Na o le tausanga mua lava. Male vai aso mua lava e whai ai. Ma matua i fo i malau 5 se lau tala. Ona e mole manawa atua ia lea i leisi se fulu ma le tasi masina ma le tolu vai aso. Io. Fua le lei. Ma ia. Toi tō manatu. I se manuia alu i luma. E umi ona whai. Sustainability Samoa. And how a project can develop to be part of a sustainability economy. Se tamau a inga e whaau pea o na tupu maola lea tina e mo lea ngai i le lumanai. Ia, whaamanuia mai le tua. Mai lua tusa fo i so tātou manuia i le aso muribuli o ngā luenga. Whea ngai ma le tunu. Whaftai i le whafonga. Whaftai fo i au tau komeni mo tau finangalo whaadia. Tātou tuli mata i le aso a tai au. Tā walunga iai i le tāno awa. Tei ona māsani o na tuli au pūwai i le tō tele. Whaamanuia whapitoa i si o mātou tinalo o whafonga ma tāpua i mai Samoa. So alo whapale. Ia po o le fionga fo i a leulua i ali i la whaitele. Tā pale mata o le alofa. La vea, ia, malo tātou ainga. Ia, me se fo i nai o tātou ainga o lo tūm sa le lau, le ainga le tai. Le whale manono, le wā o fonti, tūm wā, whapea fo i a o ainga. Tō tele, i le motu tele i se la whai. Ia e le ngata i lea. Tātou ainga i tuile manua. No whanongolongo mai fo i, tapu ai mai. Pōpoli i whapea fo i tangalo matua mo lo lātu ainga. I whiti uta ma whiti tai. Ia. Anga leile tua whaftai talo ma. Ma whasotai mai, ia ma whapea na fo i ona tāpua i mai. I Faiva o lo o tau tua ai i a lea tunu. Ria tele o tau lau whai ngā ruenga tatofi le tua. Ia, ngā ruenga. O lo o tau no manu o wā Samoa. Ria le tāpenanga fo i o le alo atu le sapati, e maisi o nai te mamtina mātua. Samoa i tawha e fia o le lalolangi, o loo whaafongafonga, ma tapu ai mai. Iai le manuia o le atua i a te utou, ma nai utou a inga, e maisi fo i nai o utou whanau. O a tina e mga luenga lo utou ngā pātia ai, ma ngā lue manunofo ai, i nā tunu umanano whanga a o lo whaatino pea, le ai tau malele, ma le tautua i Samoa. Ia, o lo tātou sao le nā i matau. I le tamau a inga o Samoa. Le ai lava seisi a tina e siri atu. Nai lo o le a tina e o tangata Samoa. Ia tātou lai o tangata matua le o iei nei. A le a tina e pepe le tau whai mai nei. Ia le la. Atalo whapitoma o wholo whatawhoi malo whaanga mo si o mātou tina matua. Anti whalawelawe a whamasanga po e la ulu. Ia, whapea fo i nā kaului. O i Hawaii, ia whapea fo i Kahuku. Ia whapea fo i le tuawhine
Ia Ivan, ia ma te mai tai Ashivan ma sion tolua. O tātou ainga umalawa iai, ia le ngata i lea. Nai o tātou ainga i lea tunu nei, ma Australia tō tele ai tātou. A leu te wawa ia tō tele ia fo i e whatalofa mai lea tu Asia, o lea tu Europa, o Amerika. Ma isi atu nuu ese o le lerorangi. Tātou te talo ma mea o lo tutupu i Amerika a o lo nopia i eile tō tele o tātou. Tangata wawa i le solo ti poti ne nā o sau o le Pasifika. E ao fia ai ma tātou Samoa. Iwa. O tau waia lena tau palota ia Donald Trump. Ia lea o tau wawa ai mea Donald Trump le fai. O lang i fai ki o mai sesi ia te o mwhapia mai. Ia. O tau wawa i lewa i wana o tista mo afa alu. I nei mau mea o lo fai soli tu la fono. Illegal deportation. The illegal stoppage of U.S. aid money. The illegal stoppage of U.S. aid money for the poor, for the veterans, for the elderly, and for the universities. Awe o tau whil te malua. Le fitu sfulma le 2 piliona. Sa te tau na whaasoa Universite Umwa o Amerika. O lo o a o tau ina ai whanau o lea tunu. Ia, whaatalofa apitoa. E le sunga le toina. Reverend Elder Tinetali Ngafa, ia malwhatua ia moe, ia ai mai se fōi. O le asisi atu, ma le malo longa ale toina matua. O le toina matua ai o toina, le sunga le toina malo lo. Ia ma mea. Ia po le sunga fo ia tanielu ma mea ma le faltua, ma le nofalo, ma le ai ngali i a oasi si atu i Hawaii. Ma luia li le sunga le toina, Tinetali Ngafa, ma le faltua, fa pia fo i le malo le kalesia, ma le pulenga. Ia, tātou te wheloa i pēa. Whaftai te talo mai, o te a maulalo tu fo i o a se la fonga ua le tau la ulu ma le tau te mali i lau whafonga mai whatalo fo i la uso ia mose la ulu e le nei a fiafi ia ma le ainga fo i le mamao tua i le me ia le sunga ia la ulu ia po le sunga fo ia mose ma le whaltua le no whaalo ma le ainga li ia ma lui o tele ia le whai unga le nei vai asu tu au tau stasi o pese le ia tau sa vea o whai mai mali e iari oi o na ua pau o se mea ua maua. Lo usoe sauia. Le atau o se vele nei. Alofa tele mo oe, tātou whiloa i le aso a tai au, manuia malo longa le pō. Ia, tau te se ipu pe a momoli ipu o le tāno ava i le aso a tai au. But at the meantime, those are the stories of our people today. Whaapeo na puniti o le la Wau le langi o le tingu fo i e le muta O fitilo na muenga wa tofai paloi mata Fitilo fa i solo wa le tau ai lo na loto Soe sauia o le vai nulea e te tau mawhaina Papu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau o se mea ua au mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua ai se fulu se nese I whaalawai a o se ato whalu pela vai o se papa mafu amu I ala salo wa file mulo na masalo salo se I alo famai o lo
ola wale mawhai Leu soe sauia o le vai nu lea e te tau mawhaina Kapu mai e le pauno Le whaamalu lea ua e la ina Ia whaamali e ina Pau se mea ua o mawaina Whaalango mai I lo utau au e te mapua Lo fi mai mawhia Wa soko ai le tau langa ua pia E la fua ina O ia o se tasi e lea no whaina E masa e sae O lava e le taina Puno masamani Le ai se upu e whai mai